great of man and Mr. zan-2. Could you please stand up? And may I have your hand here? Regional Director, chhimtute, chhimtute that we chung with the Thlarau Thianghlim. As a token of our appreciation for their coming and their presence in our midst, we would like to present Thank you so much. Have keynote address. Here and sermon Thupui, sermon keynote address no pekot no workshop Thupui ka anibetula kanai deva. Amaro tu potuni second concept ang tuan ka soilova. He workshop ina tumber tu kan tulai. Hiu dangulam na to vera hian dangulam ve ngai ne lo la di suwa le atan chin cha hi eng tin ne tan ni son na ni hian om se nei ne oi om taka kan ni son feel da le kan la bu lo na ko an the darang ti hi ani tum ane a chu chu kan tum ani. The aim of our workshop program tomorrow is how can we effectively communicate the unchanging of Jesus, the gospel of Jesus Christ in the midst of rapid changing world. This is one of the greatest missiological questions of our days when the church sends our missionaries to unknown lands and to the unknown people. In order to give answer to the question, we made different subtopics under the theme of mission in context. Mission in context ti nuaya hian topic sang kan nei ta chu kan workshop min zirtir tu te hian min zirtir don ani angai nom hlang naktuk chu kan tum dan chuan topic hi a rual thevin du tokin ni leng in an soyanga section lia kan in thenang kan tia ma se kan resource person ho hian an ngai thak vek ka du an ron ti lom then khata chu wangin a hu hovin ta hianin naktu ka hian kan nei don ni om ta kani pakhat na chuan witnessing Christ in the context of Hindu fundamentalism kan tia sap chong kha kan manglak lo sia Hindu kulmuk pui zinga rong bol dan tur le Krista thu tu ni dan tur kan zir ho dona chu Reverend Dr. Rodin Moyaral te in min zir tirang adot lea chuan the importance of oral proclamation in mission ti anilea mission na kan thona hian thu hril hi ban san thei anilo mai ni lovin lalli suale thu thung thar tir ko te rong bol na khan thu hril hian mun poimo tak alua an man rom massa kha tongka a chan chin tha hril khani tlatawangin poimo riavin kan ria a tongka a chan chin tha puan dar dan tepo kan ti mayang chu kan ziranga chu voin thleng hian keini point kan la ban san theilo ban san thei si lo hian eng ang taka poimo nge ani hi zir chhuak kan tum dona Reverend Dr. B. Lalram Lunan min ho don ani BCM Assembly chuan Muslim ho zinga rong bol na rusum thak tak alo tum ve ta namle sa khua chuan Muslim ho zinga rong bol na hi so thailo ber angai ani chu wangin mission among Muslims ti in Thupui kan siama ani le tuin ngen niang min zirtirang kan tia he kan soi thui deuh hlek anga hne nei chon ka soi to tho boka email te in
poisa kan nei si lova kan tia ti chuan kan ngai to a mana mi pakhata local to a Indian Missions Association ho rualin thian pa khakalo chara chu kazu cha ani poisa kan nei lo ronin tum ula min ron tran pui ro u Muslim zinga rong bol kan tum ta kan ti a kan zutia kan local angatia atum rana eruina nia ti chuan ani kha man tak si lawa chuan ka thian pa Hoffman ale udina hi karon request ange ati an email him in pe ti chuan an ni nen hian email in kan in dor leta now they came all the way from their respective places up to this town. It's quite difficult to reach Lunglei, not in terms of the length of the road, but because of the condition of the road. I think they struggle a lot today. Taking all the pain of their journey, they could safely reach here by God's grace. We are very much thankful to God for their safety. Tichuan an neih min ron peta an zin na sen so zong hi an ma ni in tum vek ania tilaya chuan in ei man na len ri man chu kan lo tum veng kan ti adot le chuan mission na kan thona hian missionary te culture le practice ang hi tu mai ol takania ma se chu mission thiam ho hian an lo du to si lawa kan tho na nam cultural practice te custom le nun phung rim mang tang kai zong a chan chin thathe dar hi tum turani min tia chu wangin culture and mission kan zir dona chu puan ruan min ho dona angai nom viau hlom dona ni kan missionary te to bera chuan hi annu puya mo pasal te mo tran puina tel lo chuan missionary effective tak anni thailo hrimma abikin kan missionary te nung lama hian annu pui te hi an poimo ma chu tiang bokin an pasal te po kan tunlai mission zirtu te mu chua chu missionary hlotling tak te phena hian tuwe monom thina ni a pasale mo anu puye monia chung chuan poimo nep chuang reng lo ti hi min hril ber thina ni awangin missionary nu pui te poimo na le an mo phurna lampang min zirtir do na chu ero chu in rin nia ani thungan anga nula lalming moi hian min zirtir don ani ti dan Thlarau lam ani lova he chan chin tha lali su Krista chan chin tha hi a in Thlarau ngai lova ma se in Thlarau ngai si lo hi a the na khovel atlak na khovel le leilung a in Thlarau thina a dong song tu beng le mit le ngai tu na thin lung hi a in Thlarau pop maya kan tu nai khovela hian chung te chu eng tin nge niang lali suwa chan chin tha hi oi om taka kan hril theyang ti he conference hian zir chua atum ani chuti rual chuan nichina kan soita kan kan missionary te hi an na awang te hian Thlarau lama pon chak lo ve theya an lo dul do ve theya an in pek na te po alo tlan hiam ve theya Kohhran ho ten kan tong trai reng lain chuti mek lain Kohhran ho te po sang khat zakua som thum pakua siamale ko atir chhuak tu Thlarau kha anei thar le kha mi Thlarau kan vakal let le mission veina thin lung Thlarau thara
kanin thuam theih na turin chak nani lovin thil ti theih nani hek lovin kat harau zokin leti in he conference atang hianin lali suwa thupe zirtira te siam ulati hi ti hlotlin kantum ani Thlarau Thianghlim zara a hlotling nge yang ti po kan ring ti chuan Thlarau lamin tuai tharna tan po in ren hau lovin nak tuk zan atang chuan kan beito ang atula ni chuan tual chung Kohhranin hetilai tlar lai le hetilai tlar masa te hi chu kan hnol to mang la mup mai turani nak tuk zanin khom ban atang chuan atia kan lam na satel telanga kan hlim tel telanga pathian ni chonua phei chuanin zanria eya ko ngai khop po top to ro ti ngai kan zai hlim mi kan be sei le ni ti kha kan han soi du ni kalome sin amen living potential O Vawi ting chung o
par zo te hian iram zau dale sual poeta te kan chan sua zel te dan toda hian kan pai sua Krista khowai te pa pathian khowai le dal lam ve gai le lo le Thlarau Thianghlim pol le du om le pui le huai le du om tak chu is a vai le da tu tagi tu tagi lo zero se Choi moin la thar sa ula leilung lua zong tu lalpa choi moin zai ro lalpa choi moi la sain a ming fak ula ni tin a chan dam na thu chu hriat ti ro nam tin zinga a ro pui zia hril ula mitin reng te zinga a thil ti mak te chu hril ro lalpa chu a ro puya na sataka faktura ni sia pathian zong ai chi turani pathian ma kun chung trayang olalpa kan pathian missionary conference voi rukna zan hina min huaina awangin lom thu kan soye Missionary Conference dol tu BCM Electricveng Kohhran ten phur takle hlim taka min welcome awang point lom thu kan soye Missionary te an mani puala conference ngai poi mo local song te awang point in hena lom thu kan soye hei zanina hian kan Thupui Thlarau Thianghlim in hnathawh thar le angche ti ni khongai na kan ron nge ne hei zanina hianin kan program te lalpa nangin ro puina le choi moina changla lunglon pastor bial zai pol te serkon pastor bial zai pol te special number pensi bilal thangliani te le kan speaker Reverend Lianchhunga Khiangte te I khongai na kuta kan ron hla ne lalpa nangin min suai min ompuya inhena lom thu kan soya fakla Kohhran tin nangma kan polna faktu thin lung min pela zanina hian Kohhran tin nam tin zinga ro pui na le I thil makti te kan khil na man ruwa he conference malmin som sakang che chung chumin chandam tu kan lalpai so Krista min kan dila che amen kan thil pek te lanin pathian mai ku nang o lalpa kan pathian kan padu takwana mi baute mangaya wanga min tlan chuak mai ni lawin kan tin lo na te haidera zanin thleng maya I chan chin tha puang chuak tura
min la du ve wang hian kan lom em a in hena lom thu kan thrila che tuntum missionary conference vai rukna abul min chan saka voin thlengin zanin thleng mai tuang takin min kai suai to a he conference mang hian lalpa missionary zong tele BCM helaya ronin khom zong te min tuai thar le la he in khom pui he conference kal tlang hian lalpa iro pui na kan zan he na min puan chua sakang che zanina ima kanon kal khomana ma choi moi chi bai kanon buk che hian kan rem chanang tok imal som na kan dona tangin ima a thilpek kanon la khom le ta a heng te hi tual sung Kohhran chom dol na atana ti ani a lalpa he tholom kal tlang hian nangin iro pui na le hau sak na mu tir la ahman na turdik takahman ani a iro pui na talan na ani theina turin kan lalpa Isua Krista mingini kuta kanon hlane amen Boring tunun suti belhemin ommase Adin kana lalpa amoy suashi Tensiang na te tokchin mase Fakle soy moi la lechi Avalu el baring tuni manhi Engkim mai he atana chatura ngai Lom sungil lal parong abola Aloman chang tur thilengin Lal paring tunun su them na te tok chin ma se Via na te kal tang in a te se China Bei dong in chao chin ma se la Lal pa a chak na neih le chin Avalu mai he atana chatura ngai lom sungil lal parong abola aloman chang tur thilengin mitui ne na cross kong so chang ni po omma se amathi tu lal pan gu nom hnathawh thimma salma se van kong khar atan honin la om avanu engel baring tuni manhi engkim mai he atana chatura Lom sungil lal parong abola Aloman chang tur thilengin Mitui ne la cross kong so chang ni po omma se Amathir dulal pangunom anichi Hnathawh thimma salma se Van kong khar atan honin
alo man chang tur thi rangin lom sungin lal parong abora alo man chang tur thi rangin ngày về thầy turin min chân bụi ăn xe nắng ba lê câu chân hậu tề ta na thuộc về turin lần ba ít khá ra bình minh thuần dễ lắm dễ Mana saya cetu hasan tu di sini rin amin ngaya irong bola min duhi Chuan bên khát bó ca ca ngóng lâu ca ba xoay ra y hoa la ca đàn mình dư tì la nằm ca thăng về chế ca công xoay tu atan Sure.
chi ni rin ma min ngaya irong bo na min du hi wa na sai che tu hat san tu ni chi ni rin ma min ngaya irong bo na min du hi Lianchhunga Khiangte lo ngai thlang Philippi bungli chang riat le chang ko thu kha Philippi bungli chang riat le chang ko thu ato bera chuan unau tu adika piang te aza oma piang te a fela piang te a thianghlim piang te adu oma piang te a thang moya piang te that na renga oma fak na reng om phot chuan chung chungai tu ro in thil zir te in thil pom te in thil khiat te keima in thil mu te po kha khang kha ti thinang cheu ti chuan thamuan na pathian chuan om puyang cheu alal ram hlawkpui tak chu keima aron din ka langkara thu thum na chu engma in ti buai su se hlawkpui na thu nei na te ho sak na lal na te ne kalal atan engma reng kapalo ve alal na dal tu atan engma reng kapal molo ni rong kabol theilo katisa mang cha mai le chuan ka thi sen zung zam zong zong van chuakin o atan min nei ta ka chak zong 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 te le ka du dan zong zong te chu molin o min chia sak ze ti thei re ka nei ta lo sak na la la te ne kalal be ya tu ata engma reng kapalo ve alal na da tu ata engma reng kapal molo lal ni rong kabol theilo katisa mang cha mai le tuan parem rua tu chua nun mal som ka nei thei na sit na soi chiat na re thei na nat na le she om na te chan na te chuan min vu re ma se mo aro pui e chatuan mal som na ani hlawkpui na thu nei
sak na lal na dene kalal bel dia tu atan eng ma reng kaphal lo ve alal na dal tu atan eng ma reng kaphal mol lo lal di rong kabol thei lo kati sa mang cha mai le afakla lalpan kan zatan malmi som sak theu ro se le tuna chuan kan speaker Reverend Lianchhunga Khiangte kan lo som tonga hun athol thaboka tuna lo somang ole pathian Kohhran hote kan lalpa Yesu Krista mengin chibai kabuk chewa tinabik takin ram thim ram rova kan ayowa chanchin thasil tura pen chhuak te missionary lo hong khom zong te zana chibai kabuk cheu ani phung thluk na thu noi kan ei thui don lova karil ru putmang tur kha chu min sia thiam pui ma hian kan senghal de ngota ti chon chu tiang ania wang chuan tong trai pui na ka dong na sa hle di ka sia ka lo mani thin lung taka min mel chung te min chi bai pa te a kan tong trai pui reng che ti hi ni zanin khom ba na ka don tam ber chu ni voin karon kal ma chu thu tho chu rong bol pui te missionary te la ka tang ka don ania chu wang chuan kan thu cha ngai thatu tur min tong trai pui tu te ni chuan he kan in khom hi hlo cham thelo sim ani ti kha ril ro om mania ka lo me mani thil pakhat han soilan lo thei lo kan ei ero chu hei hi nia hei tun tuma hian nia he hmuna speaker rong bolna han din chua pui tura ke aya in me jok hi in setrewin karinga ke pon ka hetreu maya tin aruat tu committee tak apo hian asia treu hi karinga hei tuna hian kan mission committee tak phei chu an tha em maya thiam dalama ni sela kan chuan vor ber te omna khania tin chu tiangin rong bolna experience thuwa po ram thima pathian rong bola hunre tak experience thatak tak lo nei to thanem ngai tak te rong bol tu lo ting te khan nia chung ho kara chuan chung mi te chuan he hmuna hian min han choi chhuak ka nia he spirit hi kan soilok du ni aro pui ka tem ema chu wang chuan ka lom na bera chu helai ka ron ding chuak hi chu ka lom na le hupurna inza renga lom tur nge lom lo tur ka thiam lo wa ka lom na zo ka ro chu he tiang ang spirit thalu tu ka wanga ron ding chuak ka ni ti ka in thia thian ke aya ding om zok soi om zok thiam zok pathian kai hruina wanga experience lu ma thatak tak lo nei to ten he hmuna miron hum chuak ka hi an thin lung kha Kohhran thin lung dik takani chu wang chuan hi BCM employees zong hian vong rengela ti hi ka du ema midang masa se ke nungila mo anni tatlum sela ke langila ti ril ru atanga he hmuna lo ding hi ka ni ti ka he ta wangin chu kan mission fila te po hian thil poi mo lutuk ni don heng ka sia he chang hi chuan transfer and posting chi sang rinoi mai kara khan kan han che ve nol vek mai hi ni ya ko thana thok te chu kan du na po kan thang lova committee in min an son nol mai khania ye khi to om te ka khuta te kan an chuka a chung bero om te kha apani na te kan an om chang te pom thina ma sela he zanina speaker min choi chuak te tu te thin lung put manga hi mo tun trum kan conference a hian ka han soi chuak lo thei lova aro pui ka tiam ema pathian in ro pui na chang je sela ti po ka du ni pathian thu cha kan soi dan tu ra hian thu pani han soi mor mu du kan ya ka kalpui dan tur che kha in lo man thiam le in lo achan khan in lo sia thena tur khan pakhat na chuan missionary angin ka address don san lo cheu ti hi kan soi duwa pathian thu ka soi thor mai don ani te ni atak taka chuan chu ka tum masak chu ni bik lova hey mission rong bo na me chu kan lo ngai sang hle mai thin lung hian lo za hle mai ti hi tun chu ma hian ka mu chuak thar le in ka sia pathian ko ina wangin thu fil rong bol na sa takin tiang hian kan in manga pathian ni ol po kan nei mu man lo ni kuma khan camping crusade in khom pui jubilee engilo program pui mo pui puya voi som thum chuang ka speaker ania mizoram ponte po voi tam takania ei kumina point voi som ni chuang ka speaker le towa ma chhop kala nei nual boka chu tiang chu nia
ama ro tun trum kam mat nge ni ka ma lo chhuak me ro hi chu ami de as dang zar maya ka buai ani ka van ruai ni ber mai engtinge ka ti don mo achan chu ka ma thu tur te hi pathian khongai na wanga chan chin tha hril rong bol na rong bol na sang bera kan lu da thin thok tu te an nia wangin chu ma chu nge ka soyang ti ka ngai tua missionary te puan liao sarmun tur ka ngai tua ka in buat saya ma sela ato pa chana ka don chu mania aizola pathian thu cha soya pulpit pakhata ka din line ka thin lunga ron lang zor maya pathian thu ka soi to pangti hi ni mai missionary version bible kan nei lo chu tiang che chuan sermon po hi missionary version engma ka nei chuang lo pathian thu cha ka don le chan ve te hi ka soi bor don ti kha min lo shelok turin kan cha che tin chu a tha riau na ve tur chu he ke ni ho aya tam jok dai tur hi tv kal tlangin mizoram dung le wanga min lo thir khanom ve a chung te po chu kan huwa vek don ti na te po ni veng chu tin he kan thupui hi adang lam hle maya Thlarau Thianghlim in hnathawh ti thar le ta che ti khania ing tia ti chinge moi don ni hei a soi chinge a sak chinge nia Christian la bu top lama thu chiar in chon te puang de ro mo a ron vor chuak tu pa la chuna chuang em ma soi de reng mai leng ha la a tha hi ti em maya ania nia adikani ngun ta ga ngai to hena dikani kan mission na hi ti har thar angaya chutiang tur chuan a thok tu te hi kan harangai ni a thok tu kan ti khan missionary te kan niang Kohhran ho te kan ni kan vai hian kan ni concerted effort khan yamo chu wang chuan Thlarau Thianghlim na to na sataka alan chua akal zel thena tura kan nun kong hong theu turin pathian thu cha kan ngai thadon ani top mai chu wang chuan Thlarau Thianghlim chungchang ngau doctrine of Holy Spirit kan soi chiam sandon lova pathian ma Thlarau Thianghlim kaltlang thena tur Thlarau Thianghlim kaltlang thena anti po thil dang wa lo lali su lal na ni mai Thlarau Thianghlim in function dang wa ka nei lo Isu Krista choi mo hi ani atum ber chu ni chu wang chuan Isu Krista kan nuna lala athut na tur munalan a chan thuk deu na tur hi thu cha kan soi mai don ti hi kan soi du bok ani chung te pani chu kan soi ani pathian thu I chiar rual tengu hei zan thilania kan mu thei nga thavia kan mu thei tho tur kan ngaya pathian thu kan chiar rual ta na kan thlan chu chu galatia bunga na chang somni le pani na le somni le pathum na hi ani. So the scripture portion for the meditation this evening is taken from the epistle of Paul to the Galatians, chapter 5, verses 22 and 23. So tonight we are going to speak about the fruits of the Holy Spirit, which is what the scripture tells us to pursue in a believer's life, in every believer's life, so to say. And to make our point clearer, we compare and contrast the fruits with that of the gifts of the Holy Spirit. And we will explain how superior is the fruits as compared to the gifts. Then coming to the context, we, the Mizo Christians, maybe Christians of some other communities as well, often long for gifts, the gifts of the Holy Spirit rather than the fruits of the Holy Spirit. And many a time we seem like feeling contented with what we have, with the gifts we have received in hand, ceasing to pursue on for achievement of the fruits. So this time, we learn to realize afresh how important it is to live out the fruits of the Holy Spirit in our day-to-day lives, as well as in our mission works. Some of the fruits, as listed in Galatians chapter 5, are love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Galatia khuwa mi tenena tilko Galatia rama mi tenena tilko pola le kathon bunga na chang somni le panina le somni le pathumna ichiaru lang ule Thlarau ra ero chu mangai nate hlim nate rem nate do theih nate ngil nei nate that nate rin om nate thun wai rol nate in sum theih nate ani zo ke chutiang kal zong in dan thupek reng
love ke main ka chiar chun zomanga korin khuami ten hena tir ko pola le ka thon pakhatna bung som le panina chang riat na tanga chang somna ka han chiarange mi pakhat ne na tharawa chuan fin na thu pe kania midang ne na chu tharau vek thu chuan siat na thu pe kania tin midang ne na chu tharau vek a chuan rin na pe kania midang ne na tharau mun khata chuan ti dam theina thil pek te pe kania midang ne na thilmak ti theina te pe kania midang ne na thusil theina pe kania midang ne na tharau te siat dik theina pe kania tin midang ne na trong chi sang sanga thu soi theina te pe kania midang ne na trong siat lo te sil fia theina pe ani sia tharau ra le tharau thil pek chungchang mun hiami kan chiarta ani kha ole korin kohhran ho hi han tingal tong mai tiang pola na manga em a theitop chuin thanem ngain a choma theitop chuin a fui thin ani korin thon khatna bung thumna chang khatna kan chiar chuan mak angreng devin pola hian korin kohhran ho hi a beijm maya a beijm hantila nya trong kam chu thloi thum viau na in a soitum taka hi chu atlang leng long viau maya hetian a soya u nau te u tharau mi te na thu soi angin in na thu ka soi theilova ti sami te na soi angin ka soi zo ani ati mi amai ni tharau mi te na thu soi angin in na thu ka soi theilo ti sami te na soi angin ka soi zo kani tu ina mo lekha mi ron thon sela nang pui ro hi pastor ne na thu soi angin in na thu ka soi theilo piang thar lo ne na soi angin ka soi zo kani ron kita sela chu lekha min thon tu chuan pastor muin mi mulo sim sima chutian nein piang thara po mi ruat lo tina khania chutiang chia chuan pola hian korin kohhran kha amu ani a soi chun zom zel na bible lelin thara pe chuan chang thum na khan in lati sami hle ani ti tol mai ni a zep lo in raw lo in ti sa ati ani le chutiang takati sami te chu tu te nge an ni engmi nge mon ni le kan ti chuan rawang reng deuh chun ni si loi ni korin le khaton kan chiar chun zom zelanga bung som le panina kan chiar chuan tuna kan soita ka khan alo langa tharau thil pek chi sang sang tam tak an donga chunga an thil pek don then khatte polana ron soi chuaka thil tha tak tak ro pui tak takani trong siat lo te trong siat lo sil fiana te ti dam na te thil mak ti te mo a tha tha khan nei ni rot mai tharau zia tharau thil pek tam takan changani nima sela helai thu tanga lang chiang ta em chu heng thil pek zo zai dong chung hian mi hi a raw lo thei a raw na chan lai tak avodai thlen lo chuan tharau thil pek na sa taka changa thil mak tam tak tonga dai chung hian mi hi ati sami thei a tharau na lai tak avopal thlen lo chuan tina ani tirko pola hian tharau je sang sang hian no la ni mi alovania tharau thil pek te hi angai luem ema chu tiang tur chuan kohhran te fui lom thin zo khania tina mangai point tharau thil pek tam takadong trong sia lo te pe chu nang ni ai en kadong na sa ati kha ania ni ma sela asoi tum zo ka chu heng tharau thil pek je sang sang te hi avor to panilo ati nani raw na kong tharau lam nun kong in tlan siak na avor to anilo ati nani chu mizo te hi chuan a vor to pakan ngai te hun ka hrelek lek thina mizo raw ti zo hi nge ni ngo ka ti thina ka khai khom thiam dan bera chuan maksak thom na hi raw kan ting ka sia hei tian ka ron ding chuaka thu ka ron soya azan khatna nia ti khan kan in ral en de lekin ka sia ka thu so hen min la ron chen pui palo de len ka sia o che tiang vel chu kan ning ka sia nia tiang kan dinga ka ron ding chuaka thu kan soita raw min ti vak lovin ka sia ma sela enga moti tian ron zuang thathuri la làm tua là con bọc thor mày là chết chang mi alo vin bọc ngắt tila rau min tila ngo dang tiro nửa trên khát chân amen lão tila riu ta ngamo khá rau về thắt ani chút tiền mấy chú lom le rau kan ti chú le tiro mấy hen tila ania mấy lâu thì thâu bọc tak sa chết na in bing bile si hal u ti te Thlarau lam nuten he nuten na dai seng big lova ta za ten inamo thing khachuan ikhana kal zela
Thlarau nau sin ti te zo thuam in bel chi sang sang omani amaro chu kan soidu chu nia heng hi apong apuya nol tol hi adik chuang lovani Thlarau Thianghlim hnathawh le thilpe ka hian a petu kan dilova a rel fel tuin pek tura arua chumin pe ni maya kan chang thina ni chu wang chuan mihring mi tamak tak tak te po hi aleng fo thei di kha chu kan soidua ma sela a enga po chu ni sela heng zong zong hi avor to panilo ti lai ka soidu chu ni chu wang chuan zanina hian Thlarau ra le Thlarau thilpe khi siat san turani thilin nei te bulmun khat pathian atanga chuak ve ve thil thavek ania nima sela siat san turania achung nungzok anoi nungzok po om ti hi siat tur ani Thlarau ra kan chiarwala galatia bunga na khan kan hmuwa Thlarau ra pakua tarlan ania khatia wang khan khang zong khan ye ti na chu ni chuang lovania Thlarau ra hi mun danga po injek tho peter le khatona te po khan thon ni na khan Thlarau ra chidang dang aron ziaka amaro chu galatia bunga na mi khana khai kho ma fun kim viau chuan kan ringa pakua kan hmuni han soi chuata ka chuan new collect ani lo south collect ka kan Kohhran soi tu pa mo kan upa pakhat pu aya chanchin ka re chuak jok maya bor pui abc kan ho thina abc in khom puya thu cha soi na huna chang lau maya van nei kha in ti le ron phur lut le maya ti chuan thu cha soi tur chuan a ron ding chuak ta phure mem mai chuan unau te u zanina kan thu cha ngai thak tur chu Thlarau ra chung chang ania galatia bunga na khan chang somni le pani somni le pathum na khan Thlarau ra pakua kan hua zanina hian asom na kan soyang an tiani chu ba ngai thak kha cha gom le mai mo benga verzar mai masela an soi ta chenga eng te wal be chu ang big lem le lo mo tak tak na a soi thiam khom mai khatia in khom kan kalma tran ma kan han lam lai lam tu ra kan han vil lai kha lalrin him sang parvel khan ka ke pha hena ron ra peka chu Thlarau ra ani asom na chu ti ani chu a thavele le mai mo Thlarau ra ti le ma Thlarau vina rapani chu mo rau rem le mai mo mi zo te thu so hi kan thiam mo hetia a bible lang ba han su de sai te kan thiam zong tak hin ya an soi zel ta ka chon mania chong te a ka thlenin pain upa pakhat thu soi min sila khatia josepha le potifar nu pui hanin potve la kha sarmona tia soi thiam khop ma tia josepha mi pano pangte salatan potifaran tlana ainan kai ho nek ka kha potifar nu pui khan ti sa chak na i tang zong ena thlir lo sim ani ti ani phot mai na a in ziak pelam khan ningal de phot mo chu po chu a thlir lo sim mi pano pang mai khan ya tia tir hi o em mai tlan zung matin thil la hi a thiam zel rewa heng electronic thil is tiri chi siam thang ya thiam ve kan ni ti ani mo chu wang chuan potifar nu pui khana du em mai ko o lova zote hi ti renga mo mi zo trăng khóc mày Josepha zote a hani chu ole Thlarau ra pakua kan mua ti chuan an nuwa kan ron chiar chun zoma khan korin le khathuna ve thung khan Thlarau thilpek kan hu ve thunga chu ta po chuan pakua kan mua khang thu sil theina te thilmak ti theina te ti damrong bol na te tong siat lo ka ti duat khamo khang kha thilpek ani ta thunga khapo kha khatia wang khan pakua ome aba kom lo ti na chu ni chuang lo wania Thlarau thilpek po tam taka om tin bible nulama po voina hian bible hun lai chuang phalo te po hi Thlarau thilpek tam tak kan donga kan chang thin ani heng zong hi mu sit thu cheng me lo pathian khong ana thilpek ve kania a tur te pon min sil hial khania ama ero chu a chung nung zo a noi nung zo ka om ti hi chin sia turani Thlarau thilpek ai chuan Thlarau ra hi a chung nung zo ka Thlarau thilpek hi avor to pani lova Thlarau ra kan ra chuana tura akong ania keima nun min siam tu emo chumi kal tlang chuan midang nuna siamanga Thlarau ra in chumi chu arang ti na konga thilpoi mo takha ani chawani hetian soifia chun zom taila Thlarau ra chu a chung nun zok na chana chu man sual thei ani lo a abusive lovani mo remna aman sual thei lo in ngai tlom na aman sual thei lo in sum theina aman sual theilo a thalam vekina kalani chuti rual chuan Thlarau thilpek ro chu a mang tu le adong tuina adon son thiam lo chuan ti sualom theini mi leng dar tu po ani hial thei ani bial pakhata
trong siết lâu chẳng nụ pan hiện này hao tắc tắc mấy chút trong siết lâu vin siết về hít lem đủ khóc mấy ho tắc sát chết nó chẳng lẽ chẳng tiếp bộ hi dài khom bàn hun dar bị thua tên zuhan in hiel vắc zela mole chu anh em một chút fellow chu om thầy đi mo khát tiền khani a fellow vek kan ti lo a dong tui na a khal thiam lo chuan khal su lom thei ani chu tin tharau ra reng chu eng lai pui nam han thei nat na khuma po man thei trong thei lo poin amang thei trong thei lo nat na khuma om reng kha rem na inara chuak thei mangai na ra chuak thei lim na anuna alang thei pilal rual je pokan sia nat na khuma kha chin om lim na hlap thatak taka pu chuak khan